Kot vidite, dokaj uspešno nadaljujemo z dobrim dvostranskim sodelovanjem med Republiko Črno goro in Republiko Slovenijo na obrambnem področju. Sodelovanje je zelo uspešno tako z vidika povezovanja obeh vojska, kot tudi z vidika naših skupnih ciljev in idej za delovanje obeh držav v mednarodni skupnosti. Skratka, Slovenija in Črna gora podpirata eno drugo pri sodelovanju v mednarodnih operacijah, podpirata se pa tudi pri našem regionalnem sodelovanju in pri naših ciljih, ki jih imamo v okviru mednarodnih organizacij. Črna gora je kandidatka za članstvo v Zvezi NATO in v Evropski uniji in Slovenija pri tej poti, pri teh zavezah Črne gore poskuša pomagati po svojih močeh. Zlasti poskušamo pomagati se svojim znanjem, z izkušnjami, ki smo se jih nabrali v času svojega vstopanja v NATO in v Evropsko unijo, tako da smo sedaj v situaciji, ko je naša ambasada v Podgorici kontaktna ambasada za Črno goro za vstop v Zvezo NATO. To pomeni, da komunikacije Zveze NATO potekajo preko slovenske ambasade v Črni gori. No in mi smo se odločili, da ta projekt Ministrstva za zunanje zadeve podpremo tako, da smo poslali v Črno goro na obrambno ministrstvo tudi našega svetovalca, kolega magistra Aljošo Selana, in njegova naloga je sedaj, da eno leto pomaga pri nastajanju dokumentov, ki so z vidika partnerstva za mir in pa predvsem z vidika priprave dokumentov za članstvo v NATO zelo pomembni. Veseli smo tudi, da nam je uspelo v tem medsebojnem sodelovanju dogovoriti se, da bo ena od sodelavk obrambnega ministrstva Črne gore, kolegica Perovičeva, ostala v Sloveniji sedaj nekaj tednov in stažirala pri nas v našem direktoratu za obrambno politiko. Enako računamo in upamo, da bo tudi v prihodnosti tudi z področja ne samo obrambne politike, ampak tudi strateškega komuniciranja še več črnogorskih kolegov in kolegic prišlo v Slovenijo in skupaj z nami tu sodelovalo pri naših dogodkih, hkrati pa bodo tudi nabirali izkušnje, ki so potrebne za pripravo v Črni gori za vse aktivnosti, ki so potrebne za vstop v Zvezo NATO. Potem bi izpostavila naše pogovore in pa zelo uspešno sodelovanje na področju usposabljanja in izobraževanja. Kar nekaj pripadnikov črnogorske vojske je že bilo na jezikovnem izobraževanju v Sloveniji. Zelo smo veseli, ko črnogorski strokovnjaki z področja gorskega bojevanja pridajo v naš center odličnosti v Bohinjsko Belo, ki se ukvarja z gorskim bojevanjem. Torej ta izmenjava izkušenj, znanj in profesionalnosti je izjemno pomembna. Računamo pa in zelo veseli smo, da bo med prvimi, ki bodo v prihodnjih mesecih uspešno sodelovali in tudi zaključili višji štabni tečaj v Sloveniji, tudi eden od pripadnikov, eden častnik črnogorske vojske, Stotnik Bigovič, ki je trenutno tudi na izobraževanju že v Sloveniji, torej uči se slovenskega jezika, ker bo ne samo sodeloval, študiral na višjem štabnem tečaju, ampak bo sodeloval, bo študiral tudi na podiplomskem študiju v Sloveniji. Torej, to področje izobraževanja in usposabljanja s tem postaja zelo dobro in zelo uspešno. Jaz bi iz naših pogovorov rada izpostavila tudi ugotovitev, da sta naši dve državi na nekaterih točkah skupaj naredili zelo pomembne korake naprej. In sicer z tega mesta je prav, da danes z ministrom Vučinićem poveva, da sta naši dve državi, Črna gora v lanskem letu, Slovenija pa v letošnjem letu, v juliju letošnjega leta, zaključili obveznosti po konvenciji o kasetnem strelivu. To pomeni, da sta obe državi uspešno uničili vse zaloge kasetnega streliva. Tisti, ki to področje dobro poznate, veste, da je konvencija predvidevala 7 let
od uveljavitve za uničenje zalog kasetnega streliva in obe državi na Balkanu, dve majhni državici, tako Črna Gora kot Slovenija, lahko sporočita danes mednarodni skupnosti, da sta obveznosti po tej konvenciji uresničili že po drugem letu veljavnosti te konvencije. Ob tem naj povemo tudi, da skupaj sodelujemo, skupaj izvajamo različne oblike regionalnega sodelovanja, sodelujemo v različnih regionalnih iniciativah, štejemo pa skupaj z Črno Goro, da med ključne regionalne iniciative sodi skrb za Jadransko morje. Tu v tem okviru sodelujemo naša ladja Triglav na različnih vojaških pomorskih vajah, ki jih bodisi regionalno, bodisi bilateralno organizira Črna Gora, in računamo, da bo v prihodnosti, prihodnje leto, tudi Črna Gora poslala v Slovenijo na vojaško vajo z področja pomorstva svoje sile, kajti menimo, da smo soodgovorni za varnost, in ne samo vojaško varnost Jadranskega morja, ampak tudi za ekološko varnost tega področja, ki je okno v svet obeh naših držav. Pogovarjali smo se tudi o zavesti, da je potrebno vse zmogljivosti, vse dejavnosti, ki jih države ob Jadranskem morju imamo, skupaj oblikovati in voditi, koordinirati naše aktivnosti in jih usmeriti tako, kot sicer po svetu delujejo obalne straže. Mi smo že imeli na tem področju nekaj pogovorov, tudi pomembnih konferenc. Črna Gora je na tem področju organizirala zelo pomembno mednarodno konferenco ob pomoči Norveške in tudi mi z obrambnega ministrstva smo zelo zainteresirani, da bi pri združevanju teh zelo omejenih resursov, ki jih države ob Jadranskem morju imamo, da bi pri tem združevanju vsi skupaj v prihodnosti tudi sodelovali. Z ministrom sva izmenjala izkušnje in poglede na naše sedanje in bodoče sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah. Zelo sem hvaležna ministru in Črni Gori in tudi parlamentu Črne Gore, ker so se odločili za povečanje svojega prispevka v operaciji ISAF v Afganistanu. Nam to zelo veliko pomeni, ker tudi skupaj z črnogorskimi inštruktorji z področja znanja o vojaški policiji sodelujemo v regionalnem projektu, ko v Centru za urjenje vojaške policije v Kabulu skupaj urimo z pripadnike afganistanske vojaške policije. To delamo pod vodstvom hrvaške vojske, pripadnike v center pa dajemo vse države Zahodnega Balkana in štejemo ta naš prispevek kot posebne vrste regionalno inicijativo, v kateri v bistvu vse države Zahodnega Balkana delamo skupen projekt v Afganistanu za dobro stabilizacije te države. Nam tudi zelo veliko pomeni vse tisto, kar nam je minister za obrambo, kolega Vučinić, povedal v zvezi z stanjem na Kosovu, kajti naše sile so neposredno vključene, tako policijske kot vojaške sile so neposredno vključene v stabilizacijo in zagotavljanje miru na Kosovu. Zato nam vsako mnenje, in tudi danes sva z ministrom izmenjala poglede na situacijo na Kosovu, nam vsako mnenje iz tega prostora zelo veliko pomeni. Čisto na koncu naj še enkrat poudarim, da smo izjemno hvaležni Republiki Črni Gori, vladi Črne Gore in pa posebej Ministrstvu za obrambo, ker nam je doniralo podmornico P913 in posebej naj poudarim, da nam veliko pomeni, da je ta podmornica pravzaprav na nek poseben način črnogorska podmornica, čeravno je pripadala skupnim silam nekdanje jugoslovanske vojske, s tem, ko je to podmornica Zeta in da je bila zanjo na nek poseben način zadolžena prav Črna Gora. In sedaj je ta podmornica Zeta v Sloveniji na razpolago javnosti, tako slovenski kot mednarodni javnosti,
v parku vojaške zgodovine na Pivki, smo seveda skupaj, obe državi skupaj pripomogli k lahko rečemo transparentnosti naše zgodovine, našega znanja, tehničnega znanja, hkrati pa tudi s tem, ko je naš minister včeraj obiskal bolnico Franjo, sporočamo, da sta obe državi zavezani načelom in vrednotam, ki izhajajo iz antifašističnega boja druge svetovne vojne, zato smo mu tudi zelo hvaležni, da je ta naš spomenik hrabrosti in boju za svojo domovino, za svoj narod, kljub velikemu trpljenju, kot ga seveda vidimo v bolnici Franja, da je minister ta naš spomenik tudi obiskal. Torej, ob zavedanju, da je naše dvostransko sodelovanje sila uspešno, izpolnili smo čisto vse načrtovane dogodke, se ministru za njegov prihod v Slovenijo zahvaljujem in upam, da bomo v tem sodelovanju v prihodnosti enako uspešni, kot smo bili do sedaj. V to sem globoko prepričana. Želim da vas sve pozdravim i da izrazim veliko zadovoljstvo što sam na poziv uvažene ministarke Jelušić prisutan sa delegacijom Ministarstva odbrane Crne Gore danas i juče u Sloveniji i da prije svega kažem da je tokom ovih par dana našeg boravka ovdje sa strane ministarke Jelušić i njenih saradnika upriličena jedna, rekao bih, zaista izvanredna posjeta, vrlo sadržajna, veoma detaljna je ministarka Jelušić o tome govorila, koliko smo aktivnosti ovih par dana imali i ja bih još jedan put se osvrnuo na jučerašnji dan i svakako posjetu bolnici, Partizanskoj bolnici Franja i čini mi se jednom izvanrednom primjeru kako jedna zemlja vodi računa o onome što je svijetli dio naše zajedničke prošlosti, borbe protiv fašizma i kako treba posjećati na ono što su nekada i u nekom periodu mladi ljudi ove zemlje i drugi naravno koji su se zajedno borili protiv najvećeg zla prošlog vijeka uradili. Dakle, čini mi se da je to možda jedan dobar način da i mi drugi u regionu možda malo više računa povedemo o tome, iako svjesni da dijelimo iste vrijednosti, svakako bi trebalo, čini mi se, što češće posjećati na ono što je veoma negativno bilježilo prošli vijek. Drugo je veoma važno pitanje koje je juče bilo predmet ili, rekao bih, donacije koju je država Crna Gora i njena vlada naravno operacionalizovalo Ministarstvo odbrane sa Ministarstvom odbrane Slovenije i Ministarstvo odbrane Crne Gore, uručivanje naše podmornice ZP 913 vaše Ministarstvo odbrane, odnosno muzeju, Vojnom muzeju Pivki, i to je jedna nova postavka i bilo mi je zadovoljstvo da naravno i na ovaj način potvrdimo konkretno saradnju, da učinimo i mi sa naše strane u Crnoj Gori nešto sasvim konkretno u ovoj saradnji i ogromnoj podršci koju imamo na našem putu integracija u Evropsku uniju i NATO. I naravno da se složim sa ministarkom Jelušić da ta dva strateška spoljnopolitička prioriteta Crne Gore je najbolje i najefikasnije ostvarivati prije svega kroz regionalnu saradnju. Tako da zaista Slovenija sa Crnom Gorom na najbolji način pokazuje kako treba razvijati regionalne inicijative. Sa druge strane, to radimo i van regiona i to radimo tako što je danas region spreman da u postkonfliktnom periodu u okviru američko-jadranske grupe zemalja zajedno sa Slovenijom bude prisutan na mjestu gdje je najzahtjevnije biti, to je u Afganistanu, u okviru ISAF misije, konkretno dajući podršku obuci pripadnika vojne policije u Kabulu, gdje se danas zajedno nalazimo i gdje je najpotrebnije biti. Dakle, to je jedan sasvim konkretni vid doprinosa ovog regiona i čini mi se možda najbolji pokazatelj kako je ovaj region spreman biti za kratko vrijeme, rekao bih, kontributor i neko ko može davati bezbjednost, a ne samo neko ko je u prethodnom periodu bio objekat onih koji su trebali da pomažu da ovaj region ostane miran. Svakako je daleko od toga da su u regionu sva otvorena pitanja riješena, ona svakako nisu riješena, kao što znamo imamo ih još. Vaše također prisustvo u obezbeđenju
stabilnosti i mira u regionu je značajno. I naravno bila je prilika danas da razgovaramo o tome da će Crna Gora i dalje biti vrlo spremna da pruža potporu prilikom prolaska vaših trupa kroz Crnu Goru ka Kosovu, participirajući u aktivnostima KFOR-a i EULEX-a i svakako da je to bilo pitanje koje je bio poseban, rekao bih i na neki način, predmet naše pažnje, obzirom na njegovu osjetljivost, obzirom da je Kosovo naravno granično područje Crnoj Gori i da smo jako zainteresovani da se sva otvorena pitanja u regionu, posebno sada na Kosovu, rješavaju mirnim putem, dijalogom i vjerujem da će ipak prevladati jedan takav stav kada je u pitanju povećani stepen tenzija sada na Kosovu zbog tranzicije ovlašćenja na organe Republike Kosovo. Dakle, Crna Gora želi saradnju sa svim zemljama regiona, mi imamo sporazume o saradnji u oblasti odbrane sa svima, želimo da sarađujemo sa svima, kao mala zemlja želimo biti faktor mira i stabilnosti, upravo povodeći se i vašim dobrim primjerom, jer taj dobar primjer Slovenije može biti naravno u mnogim oblastima veoma koristan za Crnu Goru i svakako bi bilo prostora za još mnogo stvari o kojima trebamo razgovarati. Tačno je da smo povećali broj naših pripadnika sada u Afganistanu, tačno je i da smo smanjili nivo nacionalnih ograničenja koje smo imali tamo, tako da oni imaju sada veći stepen slobode za razvoj raznih aktivnosti i svakako da ostajemo posvećeni toj misiji do kraja po principu Together in, Together out. Jedno važno također pitanje, u mnoštvu pitanja je otvoreno, jer danas u Sloveniji imate najveći broj pripadnika crnogorske vojske ili pripadnika Ministarstva odbrane koji u raznim aktivnostima je danas prisutan. Znači, isključuje mirovne misije, ali u partnerskom dijelu danas ih je najviše posle Crne Gore u Sloveniji. Tako da zaista sve to potvrđuje kvalitet naših odnosa i kažem da u tom pogledu, prepoznajući Jadran kao zajednički resurs, nekada zajedničke države sa mnogo više kapaciteta koji je trebalo obezbeđivati, danas naravno zadatak imamo isti, ali sa mnogo smanjenim resursima, zato mi se čini da samo zajednički koristeći kapacitete kroz zajedničke aktivnosti u okviru drugih integracionih cijelina, nadamo se, a dobili smo vrlo jasnu poruku snažne podrške sa strane Slovenije našem euroatlantskom putu i svakako evropskom putu, da ćemo po tom principu zajedničkog korišćenja kapaciteta mnoge stvari učiniti racionalnim. Otvoreni smo, kao što smo dobili ponudu za otvorenost slovenačkih raznih centara za školovanje, za obuku, gdje smo posebno zahvalni vašoj strani, otvoreni smo da i u Crnoj Gori vaši pripadnici budu prisutni, da imamo što tješnju komunikaciju i što tješnju saradnju i da svakako u tom pogledu te kapacitete u što većem stepenu zajedno iskorištavamo. Također ćemo biti prisutni i na vašoj vježbi iduće godine sa našim mornaričkim kapacitetima ovdje u Sloveniji i naravno računajte da u tom pogledu ćemo do kraja participirati. Mislim da je također jedno važno pitanje otvoreno. Danas možemo reći, kao što ste vi kazali, uvažena ministarko, da su danas i Slovenija i Crna Gora zemlje koje nemaju kasetne municije. Ispunili smo jednu važnu međunarodnu obavezu u Crnoj Gori i dobili smo podršku opet i u tom dijelu od strane Slovenije da ćemo imati njihovu spremnost za uključivanje u nastavak MONDEM programa, to je program uništavanja viškova naoružanja i municije i dozvolite da vam kažem da je to možda najveći unutrašnji bezbjednosni problem koji danas Crna Gora ima. Ogromne količine viškova naoružanja i municije koje naravno nisu potrebne, one su nama ogroman teret koje smo već u dobroj mjeri uništili, ali isto tako ima još dosta toga što trebamo dalje uništiti kako bi očistili zemlju. Dakle, ne bih rekao samo po pitanju bezbjednosti naših građana, nego svakako i po pitanju ukupno i ekološkog ambijenta, jer smo o Jadranu govorili i s aspekta njegovog ekološkog očuvanja i uopšte razvoja tih ekoloških inicijativa u regionu. Dakle, evo, čini mi se da je od našeg prethodnog susjeta snažna evaluacija i snažan progres u razvoju naših odnosa napravljen. Ostajemo i mi čvrsto posvećeni razvoju dalje tih naših odnosa. Očekujemo da ćemo uskoro napraviti nove korake kao zemlja
danas kandidat sa očekivanjem statusa pregovarača ka Evropskoj uniji i svakako posebno važno, naročito važno za region je pitanje, i to je stav koji je i za nas zajednički, da sve zemlje regiona bi trebale biti što prije u okviru Evroatlantskog saveza, dakle da ćemo i na tom planu kroz reformske procese koje radimo u Crnoj Gori, u odbrambenom dijelu, naročito kroz reforme koje sprovodimo u našoj vojsci, gdje opet sa Slovenijom imamo jako tijesnu saradnju, zavrijediti jednu snažnu podršku i vjerujem dobre vijesti koje ćemo tokom iduće godine dobiti za Crnu Goru. Naravno, Slovenija kao kontakt zemlja će imati razloga, vjerujem, da dijeli to naše zadovoljstvo zajedno. Hvala.